Pozdrav dragi gledatelji, moje ime je Tomislav Primorac i dobrodošli u još jednu epizodu profesionalne analize medijskih naslova. Za danas imamo jedan spektakularan naslov, znači kako Indeks prenosi, Lidija Bačić izbacila sise na Instagramu, ovaj put nema ni glavu. To da Lidija izbacuje sise okolo nije neka novost, tako da to samo po sebi ne bi bila vijest vrijedna prednošenja, međutim činjenica da na slici nije bilo niti glave, to je ono što ovu vijest čini zanimljivom. Naime, već neko vrijeme se šuška o tome kako bi Lidine sise zbog velike zainteresiranosti hrvatskoj javnosti mogle dobiti čak vlastiti samostalni profil na Instagramu. To doduše ne bi bilo ništa neobično jer već je praksa da neki drugi dijelovi Lidinog tijela samostalno djeluju na društvenim mrežama, pa tako Lidina guza ima već dosta popularan profil na Instagramu, ima čak i Twitter, ali svi kažu da tamo nešto se sere bez veze i dosta je negativna, dok na Instagramu objavljuje slike i ima dosta followera. Lidina guza je uspjela čak to i unovčiti, pa tako živi od reklamiranja, što unosi određen nemir u Lidin organizam, jer bi guza uskoro mogla postati čak i financijski neovisna i tražiti vlastitu autonomiju od ostatka Lidinog tijela, ko recimo Kosovo od Srbije, a svi znamo da se takve stvari i takve promjene ne događaju bez velikih nereda. Ostali dijelovi Lidinog tijela žustro se protive odcijepljenju Lidine guzice, kažu ne može, guzica je srce Lidije, kažu. Nećemo to tek tako pustiti, pa na čemu bi mi svi sjedili bez Lidine guze. Bilo kako bilo, eto, Lidine sise uskoro bi mogle se pridružiti klubu Lidinih organa koji djeluju na društvenim mrežama uz Lidinu guzu, to su i Lidina faca, Lidin pupak, Lidino bedro i tako mnogi drugi. Jedini organ kojega puno vaše nema na društvenim mrežama je Lidin mozak, ali eto možda i on dobije pravo glasa i kaže koju na Facebooku, živi bili pa vidjeli, do idućeg gledanja.